Kao desert za vaš sutrašnji meni predlažemo da pripremite adžijsku pitu. Za pripremu ovog deserta su vam potrebne sljedeće namirnice: pola kilograma kora, 300 g sitnog sira, 4 jabuke, 200 g mlevenog maka, 120 g putera, 2 jajeta, 60 g suvog grožđa, 2 do 3 kašike šećera, 1 kašika šećera u prahu, 1 vanilin šećer, 1 limun, 200 ml mleka, 50 ml ruma. Potrebno vreme za pripremu ovog deserta je oko 70 minuta. U šerpu sipamo mleko. Stavimo je na šporet. Kada se mleko podgreje, sklonimo šerpu sa šporeta. Vrelim mlekom prelivamo mak i mešamo kašikom. Zatim u sud dodamo rum, suvo grožđe i 3 kašike šećera, pa promešamo. Jaja polupamo i odvojimo belanca od žumanaca. Belanca stavimo u dublji sud, a žumanca dodamo u sud sa sitnim sirom. Zatim u sud sa sirom dodamo šećer u prahu i vanilin šećer. U sud sitno narendamo koru od limuna i mešamo viljuškom dok se sastojci ne sjedine. Mikserom izmutimo belanca. U sud sa izmućenim belancima dodamo smesu od žumanaca i sitnog sira, pa mešamo kašikom dok se smesa ne sjedini. Oljuštimo jabuke. Krupno ih narendamo u dublji sud. Zatim isečemo limun na polovine. Limunovim sokom posipamo narendane jabuke da ne bi potamnile. U šerpu ubacimo puter, pa je stavimo na šporet. Nakon što se rastopi puter, sklonimo šerpu sa šporeta. Prvu koru poprskamo rastopljenim puterom. Na nju stavimo 2 kore i ponovo poprskamo rastopljenim puterom. Nanosimo još jednu koru. Na koru kašikom nanosimo fil od sira i jaja. Premažimo filom celu koru. Na fil nanosimo narendane jabuke. Zatim kašikom na jabuke nanosimo fil od maka. Filovane kore uvijemo u rolat. Posipamo tepsiju rastopljenim puterom. Zatim u tepsiju stavimo rolat. Na isti način pripremamo i 2 preostala rolata. Prelivamo ih preostalim rastopljenim puterom.
Stavimo tepsiju u rernu. Pečemo 40 minuta na 180 stepeni. Izvadimo tepsiju iz rerne. Rolate isečemo na parčad. 2 parčeta pite stavimo na tacnu za serviranje. Na parčad adžijske pite kroz cediljku nanosimo šećer u prahu. Za pripremu ovog deserta nama je bilo potrebno 70 minuta. Uz ovaj desert predlažemo da popijete kvalitetno suvo belo vino napravljeno od sorte Chardonnay, voćne arome, slatkastog ukusa. Služi se rashlađeno na temperaturi od 10 do 12 stepeni. Kao odličan završetak ukusnog obroka predlažemo da popijete šoljicu crne kafe. Prijatno!